Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала тутуп жаткан орозоңуздарды кабыл кылсын, жана окуп жаткан таравих намаздарыңыздарды дагы, жана жалпы ибадаттарыңыздарды Аллах Таала кабыл болгон ибадаттардын катарына кошкон болсун. Kur'an-ı Kerim'den kebir ayatlardan kıskaça tafsirine toktolup ötüp atabız. Bugünkü үйрөнө турган ayatımız Allah Teala Kur'an'da aytat: "Estaizu billah. Ve laqad alimtumul-lezine i'tadaw minkum fi's-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." O Bani İsrail urpaqtары, sizler çındığında жақшы bilesiңер, İşşembi күні чектен шыққандарды дейді. Тарихта мына ушундай окуялар болгон. Аллах Таала кейбір тарихта кейбір адамдардын башына түшкөн азаптарды, балелерди кейинги келе турган үммөткө, кейинги келе турган адамдарга үлгү, сабак, насаат катары Kur'an-ı Kerim'de bir neçe sürelerde bizge bayanda bergen. Mına ошол okuyalardan oşol biri Ashab-ı Sabt, işşembi gün eğleri. İşşembi günü çekten çıkkanlar. Mına tafsir kitaplarında kelet Davut Peygamber'in zamanında Yahudilerden bolgon adamlar, bir ayıldağı adamlar işşembi günü çekten çıkat. Allah Taala alarga Cuma күндө майрам катары, ибадат катары белгилеп берсе, алар кайсарлык кылып, бизге ишшемби күндө белгилеп бер деп, анан ишшемби күнү булар үчүн парыз эле ошол тиричилигини токтотуп, жумушуну токтотуп, Аллахка ибадат кылуулары керек болчу. Бул адамдар, бул ошол айылдын, ошол шаардын адамдары тиричилиги баллык уулоо менен тиричилик кылышат эле. Күнүмдүк жумушу деңизден, ошол дарыялардан баллык уулап, баллык кармап келип күн көрүшчү. Аллах Таала аларга ишшемби күндү сыноо кылды. Сыноо кылып, мына ошол ишшемби күнү ошол деңиздин жээгине балыктар ушунчалык көп келет эле. Кала берсе, кыйынчылыксыз эле кол менен кармап ала турган даражадагы өтө бир жеңил болчу. Бул күнөө деген ушундай нерсе, биринчи болуп инсан, адам күнөөнү биринчи жашыруун баштайт. Эгер аны эч ким кайтарбаса, акырындап ачыкка чыга баштайт, жайыла баштайт, анан ошол күнөө ачыкчасына жарыя, ашкере жасала баштайт. Биринчи инсан баласы күнөөнү жашыруун баштайт. Анан напси көнүп калгандан кийин шайтанды ээрчип анан коомчулукка чыгат. Коомчулукта адамдардын арасында ошол күнөөдөн кайтара турган адамдар болбосо, анан ошол күнөө жайылып отуруп ашкере бир күнөөгө, жарыя бир күнөөгө айланып кетет. Бул элдин ичинде дагы анан акырындап бирөөсү чыгып, деңиздин жээгине ошо ишшемби күнгө чейин чуңкурларды казып кое турган болду. Анан бирөөсүнү көрүп, экинчиси баштады, үчүнчүсү баштады. Ошол элде дагы болгон кайтара турган адамдар. Ошол адамдардын арасынан, токтогула, бул Аллахтын буйрган буйругунан, өкүмүнөн чектен чыкпагыла деп, кээ бир адамдар кайтарып чыгышты. Аларды угушпады. Натыйжада алар ошол күнөөсүнү чектен чыгуусун анта беришти. Ишшемби күндөн алдын күндөрү баллык уулоо, баллык кармоо өтө кыйын эле. Деңизден километрлеп барып анан кармап келишчү. Ишшемби күнү болсо, ушунчалык жээкке баллыктар толуп кетишчү, толуп кетет эле. Ишшемби күнгө чейин чуңкурларды казып коюшат. Анан ишшемби күнү үйдө жатат, ибадат кылмыш болуп. Анан жекшемби күнү, кийинки күнү, ишшемби күндөн кийинки күндөрү келишет дагы, жана чуңкурга түшүп калган балыктарды анан терип алышат. Бул Аллахка бир куулук кылып атат бул инсан баласы. Натыйжада эмне болду? Кээ бир адамдар кайтарып чыкты, токтогула, бул Аллах Таала парыз кылды го силерге. Бизге парыз кылды, токтогула деди.
Daima tarihta dağı daima bir jaman işten kaytargan adamlar, emru maruf nehi munkar kılgan adamlar daima kutulgan. Eğer mol koğumdun içinde jakşılıkka çakıruçu, jamanlıktan kaytaruçu adamlar bolbosa, buzukuluk basıp ketet. Buzukuluk şunçalık dengelde basıp ketet, anan adamların közünen ne? Erkek menen erkektin üylönüsü, ayal menen ayaldın üylönüsü, nike kurup alusu, mınday nikege turup alusu jönökeyle bir işke aylanıp kalat. Anan Allah Taala ne kıldılardı? Kunu qiradatan khasiin. Kor bolgon maymıldar bolup kaldı dedi. Kor bolgon maymıldarga ne? Aylandırıp koydu. Kunu qiradatan khasiin. Kor bolgon maymıl bolup kalgıla dedi. Çındığında maymılga aylanışıp kalıştı. Yemi kebir tafsir alımdары bu adamlarda Allah Taala maymıl sıfat kılıp koygon, maymıl münös kılıp koygon dep aytışat. Biroq tuğra tafsir bu Allah Taala kunu qiradatan khasiin dedi. Kor bolgon maymıl bolup kalgıla dedi, maymıl bolup kalganalar. Oşo maymıl bolup kalgandan keyin tuğan uruğu jakındары, dostları kelse, janagılar kadimkideyle maymıl bolup kalgan. Mına akıbet, künönün akıbeti. Künö mına şunday jaşırın baştalatdagın anan ne açığa çıgat. Maymıldığa aylanıp kalıştı. Natijada uşunçalık iyilaştı. Uşunçalık kor boluştu, uşunçalık iyilaştı. Ona tafsir alımdары aytat, 3 gündün içinde anan barысы ölüp ketti deydi. İbn Abbas radıyallahu anhuma aytat, mına tarjumanul Kur'an, uşular iylaganda közlerinden jaş çıkpay kalıp akırı kan çıkıp ketken deydi. Mına uşul natijada mına şunday boldu. Mına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındağı Yahudiler bu tarihte jakşı bilişet bolçu. Tarihte ata babaları maymılga aylanıp kalgandığını jakşı bilişet bolçu. Mına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmet eken biz, Allah Taala bizge rahim kılıptır. Şunçalık Allah Taala bizge dindi jеңилдетip berdi. Oşonda dağı kebir çekten çıkan adamlar var. Mına şunda jaza kelip kalbagandığına ne? Allah'a şükür aytabız. Özü negizi Allah Taala bol degen nersele bolup kalat özü. Yemi jaza kelgende, azap kelgende sözsüz asmandan bir taş jağışı, je bir azap kelüsü bul şart emes özü. Özü oşol koğumçulukta bir buzukuluktan köýüp ketkeni, je üýbülöde bir jaman iştin köýüp ketkeni, bul özü jaza. Bul özü jaza. Mına oşonduktan koğumçulukta mına şul daima insan bir munkardy körgönde, bir jaman işti körgönde kaytarышыбыз керек eken. Mına şul işşembi günü mına şunday kor bolup maymılga aylangan adamdardın okuyasını Allah Taala fecealnaha nakalen lima beyne yedeyha ve ma khalfaha. Oşol zamandagı adamlarga ülgü, jana kiyinki zamanlardagı kele turgan adamlarga ülgü, jana takwa adamlar üçün bir mauizat nasihat kılıp koyduk deydi. Mına Kur'an-ı Kerimden kim bir ülgü alat, bir savak alat dese, takwa adam gana savak alat eken. Mına koğumçulukta, meçitte, köçöde, uşul elde takwa adamlar köýse jakşılık bolat. Takwa Allah Taala'dan korkkan adamlar köýse oşol eldin kelечеги bolat. Oşol din, oşol jerde jakşı önügöt. Takwa adamlardın duası kabul bolat. Azırkı kezde dua kılabız, dua kabul bolboy kalgandığımızın, duabız kabul bolboy kalgandığının sebebi dağı eң negizgi maşul jakşılıkka çakırıp jamanlıktan kaytar öte bir, bunday desem, öte bir naşar bir dengelge düşüp kalgandığının belgisi. Sebebinen. Emi bul jakşılıkka çakırуу jamanlıktan kaytarуу bir imam dile mildet emes. Je bir alım dile mildet emes. Je mufti kazın dile mildet emes. Jalpı ar bir musulmandın mildeti. Bir jaman işti körgönde, bir buzuk işti körgönde kaytarıp koyuş barыбызга farz eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde aytat, siler jakşılıkka buyurasыңар, je jamanlıktan jakşılıkka buyurasыңар, jamanlıktan kaytarasыңар. Je bolbosa başыңarga asmandan azap düşöt deydi. Mına oşonduktan erten kıyamat günü bir insan bir jaman işten kaytarbagan bolsa, oşol insan oşol jaman iş turalı suralat, emne üçün kaytarbadyň dep. Emi azırkı kezde alыс barbaylı üy bile özgele karaylı. 4-5 balası bola turgan bolsa, oşo 4-5 balasının içinden birösü jakşı çıkıptır dese, emne sebepten deyilinse suralınsa akça tabu atat eken deydi.
Ошол ата bir жолы текшерип койбойт, сурап койбойт, ошол акчаны баласы кайдан таап келатат. Бирөөдөн тартып, зулум менен тартып келатабы, же арамдан тартып келатабы, же таап келатабы, же сүткөрлүктөн таап келатабы. Ата ошол баласынын не таап келаткан акчасын, наныны bir сурап коюш керек. Мунан кайтарбаса, ата кайтарбаса баласыны. Анда кыямат күнү не? Бул үчүн ата дагы жооп берет. Мына ошондуктан Kur'an-ı Kerim'de ar bir aytılgan nersedен үлгү bir сабак алып жашашыбыз керек экен. Мына ошол кыскасы туугандар, валлаху алам, ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллам.